Halo YouTube, ketemu lagi dengan channel Balinis Kultur and Hindu dalam sesi Metanding Banten. Sekarang kita akan membuat banten apa, Bu? Tebasan penatap untuk Piodalan Amadiun. Iya, itu dia nama bantennya. Nanti akan dijelaskan dan ditanding oleh Ibu Jeromangku Sumartini. Ikuti terus channel Balinis Kultur and Hindu dengan mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan boleh di-share di media sosial kalian. Tonton sampai habis ya. Cara membuat sesayut tebasan berdiste. Pertama, kulit tebasan, medaging kulit berdiste, disor medaging dasar pisang ayis, benang, porosan, beras, kulit tebasan medaging ajengan, uyah hatakir, uyah hareng, bantal tape kalih, pasang, medaging kuangi limang siki, medaging penyeneng, metataan sok kontong, medaging beras, benang, medaging pisang, buah-buahan, jajan, gine, medaging tumpeng limang siki, ketipat berdiste limang siki, tulung sangkur limang siki, medaging canang, payasan, medaging sampian nagesari. Nggih, niki muaste tebasan pratiste. Mungkin membuat tebasan lagu taman. Pertama, alat tebasan, medaging ajengan, medaging uyah areng atakir, di bawah medaging beras, porosan, benang, pisang ayis, medaging porosan asiki, di atas medaging bantal tape 2 pasang, pisang, buah-buahan, jajan gine, tumpeng kalih, tangkih beras, medaging kacang saur, medaging toyo kumkuman atakir, medaging payasan, canang, medaging sampian nagesari. Sekian
tebasan Tlaga Taman. Sekarang membuat tebasan Dewa Rauh Betara Ngadeg. Pertama, alat tebasan, ajengan, daging uyah atakir, boleh dibilang uyah areng. Di bawah medaging beras dasar, porosan, benang, pisang ayes, medaging kuange asiki, medaging bantal tape 2 pasang, pisang, woh-wohan, tumpeng kalih, siki medaging kalepike, anek kaping siki medaging karwiste, medaging kacang saur, gerang, sate juga boleh, medaging jajan, ine, medaging canang, medaging sampian Nagasari. Nggih, amun nike. Sekarang membuat tebasan ning Jati Sunaran. Pertama, alat tebasan, medaging nasi, uyah atakir, boleh dibilang uyah areng, di bawah berisi daun kayu jati, dasar, berisi beras, benang, porosan, pisang 1 iris, medaging kuangen 1, bantal tape 2 pasang, pisang, buah, jajan, di bawah tumpeng 2, kacang saur, tangkeh, gerang, canang, berisi linting, berisi sampian Nagasari. Ini namanya tebasan ning Jati Sunaran. Sekarang membuat tebasan Bagesari. Pertama, alat tebasan berisi nasi, di bawah berisi beras sedikit, berisi porosan, benang, pisang 1 iris, kuangen 1, bantal tape 2 pasang, pisang, maaf lupa, berisi garam 1 takir,
berisi buah, berisi jajan di bawah, berisi tumpeng penak 1, berisi tulung bagia, berisi jinah bolong 4, berisi ketipat bagia sari 5 buah, ketipat bagia dan ketipat sari. Berisi kacang saur, gerang, sate juga boleh. Berisi canang, berisi sampian nagasari. Nama tebasan yang dipakai odalan Amadie. Ada Pertiste, Tlaga Taman, Dewa Raung Betara Ngadeg, Bagia Sari, Ning Jati Sunaran. Nah, ini dia bantennya yang sudah ditanding, yang telah disebutkan tadi oleh Ibu Jero Mangku Sumartini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Salam Rahayu, semoga kita selalu sehat dalam lindungan Ide Sang Yang Diwasa. Sampai ketemu lagi dalam sesi atau episode Metanding Banten yang lainnya. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye.